December nili khan ethnic armed force ten sumdon mun puilian taklak tumin junta ne anin baya he anin beina wang hian civil mi te chu Myanmar le China ramri khopuya te an tlan chena sa hle ani tunhnaya transnational commercial hub lian takbula sipaile Brotherhood Alliance din tu nam sipaite in kara boina na sa tak om nuwa Shan China ramri khopui miusa hian mi zatam tak anin son chuaka Myanmar National Democratic Alliance Army tang National Liberation Army le Arakan Army te chuan November ni somni paruka tangkhan melza panga thui tranzone lian tak chu junta kutatanga lak saktumin an baya helai mun hi mius ko chaklam mel rukvela hla omani a helai mun hi mius ko chaklam mel rukvela hla omani a mius social welfare group te chuan November ni somni pakwale ni som thum khan hemun bula civil mi zaruk chuang tang te chu an chan chuak ni in member pakhat chuan asoi ram chunga ral tlante IDP te hi khopui chunga monstery pahni talin mun sang sanga hruai ni thu asoya December ni khatleng khan tual chung mi te chuan IDP te hi an pung chhauzel ni in an soi bokani ma se an chena tur mun ero atlem hle ni in an soi Myanmar National Democratic Alliance Army tang National Liberation Army le Arakan Army te chuan November ni somni paruka tangkhan melza panga thui tranzone lian tak chu junta kutatangin lak tumin an baina sa hle a helai mun hi mius kho chaklam mel rukvel hla omani November ni somthum khan Myanmar sipai te chuan tual chung charity group te lir thai tranzone paltlanga tlan chu an kap ni in an soya mai che pakhat kumsum ni paruk mi chu a hmuna tlan chiat lai hian a boralani tun hnaya Brotherhood Alliance chuan Kyun San Kyun Ramri Crossinga junta base pakhat red zone panga zinga pakhat chuan Muse chevela sipai kem dang te po chu anlak thu asoi bok heti lai vek hian Myanmar sarkar sipai za chuang vel chu kokang biala manan to lai hian an tlan chia a an tlan chiat lai hian nam sipai polten an kap lumani sipai te hi junta battalion pumpui anin pek nu ni engmazat nuwa ka hluman ni anjinga hian an ho tu pa berpo atela thudun nei na soidan chuwa karmasa kartop lam khan san state marlam kinki townshipa junta sipai azavel chu manan ni a in pek an du lo wangin an tlan chia chu ka zuan ni thu anti regiment force te chuan an soi zirtop ni a thu chuan siama Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA chuan sipai te hi kartir lama tanga kokang self administer zona baipui thlakna tanga tlan chia sipai zani somriat vel omna kalamami anni thu antar lang bokani unit sang la omna kalama hian November ni somni pasari atang khan kian kin khopui atanga tlan chia sipai zavel te chu antela anmani le anroi tu military operation command somporoka commandar pakhat chu salangama nan du lo wangin an tlan chia a MNDAA chin chia danin an sipai te hian November ni somthum khan kokang khothlang lam biala Shisan area a regime sipai somni an thata atuk zinga he hmuna vek hian sipai som sari vel an thale thu an soyani Myanmar nawin video a mu dana chuan Myanmar sipai chin chiana wa sipai tam tak ruang chu thisen chuan hmun anin beina hmuna hian an ruang alet rem rum mai ni ti in a soi an ral thuam chu an kianga alo om thu an soi bok MNDAA hian social media kauna ral thuam le silaiman thanem tak thalak atar lang boka hei hi November ni somni pariata junta battalion pumpui an commanding officer telin MNDAA sipai te kuta anin pek nu ni engmazat nuwa atlengani Myanmar sipai te hian heng thil atlen ma hian
helai rambial chunga hian thlawna hmangin beipuyan thlaka indona hmun chauh ni lovin civil mi te chena nen lam an vai hma a civil mi te nunna an tiral thi hle ani December ni khat khan Namkham township chu thlawna hmangin an beya civil mi pakhata thia mi panga in hliman tur ni in MNDAA tangrual pol tang National Liberation Army TNLA chuan an soi he pol hian mi ma sarkar chuan chemical ral thuam amang ni nangaya heng te mang hian civil mi puite hi a bei ni inangaya ne karkal ta khan sipei te chuan Namkham nong sanwata plaster bomb an thlak ni in an soya he in beina nunna chan hi bao ania kumsom thumvel mi ni in tual chung monastery a omane Namkham hi thlama satir lama tang khan TNLA thunun na hnoya a oma saklama base pakhat la om chu junta sipeten an la lu ani tual chung mi te soidanin chulai hmuna sipai om te chuan khopui chunga silai na satakin an kapa civil mi te tan a hlom thu an soini October hlatop lama sarkar daudal na beipui thlak ani atang khan junta air strike le artillery ten beipuyan thlak na hian civil mi somruk vel an thi to a mi za chuangin liman tur to ani ti in TNLA in data buat saya hian atar lang ani thudanga han kaila zirtop ni khan Indonesia chimtop lam province a chuan Rohingya ral tlan za chuang an thlang tla a mai chhele no pangtapo an telani ma se tual chung mi Indonesia mi pui then khat ta chuan tui pui lama norlet le an tum thuan soi Myanmar tanga local Muslim tamna Rohingya zinga zatam takta chu Andaman tuipuya longpanhi in an kal chuaka longpanhia Indonesia an panthu hi United Nations Refugee Agency UNHCR chuan natar langa thlama khan Rohingya ral tlan sang khat chuang zat chu he tuipuya hian an ron pakaya sang ni sompanga nulama Indonesia rama Rohingya ral tlan tum khata an ron lu tamber tumani thu an soi Myanmar hian Rohingya te hi nasatakin ti du da an ni thina kumten mi sang tam takin tuipuya rai tak tak hun mangin mani suble pai tam tak sengin an nun hloba da in heti hian an ron ral tlan thina mi then khatin Bangladesh atangin longlian lo te ya Malaysia emo Indonesia emo thlentumin arin khal chuak thin bok Rohingya ral tlan kum som pakomi aming delwar sa tia soi chuan November hlatir lam khan Bangladesh an chuasana boruak hlom kara tuipuya ni somni chuang an thangani asoi zel dan chuan heta hian long pakhatin kan ron kala tuipui hi a hlom hle ani ti in delwar sa chuan asoi Indonesia raman vathlen hnu chuan a hlimzia soi thungani UNHCR chuan Andaman tuipui che vela ramte chu heratlan te chan chua theina zonga rang taka che chuak turina ngena longdang pahni engine chiale chan chua ngai te chu zong chuak turina ngen bokani thu chua siamin UNHCR chuan chungral tlan longa tangkhang te chuan eilen tur an tlak cham arina wangin rang taka che chua ngai thu asoi boka tuipuya tangkhang te chan chuak le tuipui tanga lak chua wat chu thilpui zo ka thlen main ti tur tolani thu asoi ni monitor te soidan chuan tual chung mi then khaten Rohingya ral tlan te phur tu long chuan mipui azolo khopatam phur chungin tuipuya azolo khopatam phur chungin tuipuya anron kala tuipui kama petrol te anin siambel zela ase tuipui kama lemiuli khohau tu fa fadi chuan longnu hnung bara hian ral tlan mi za somthum pakwa anom ti asoya chung zinga chuan nopang mai chele mi puitling te po antel thu asoi long hi zingdar ni le chan via aron thlen thu asoi dan chuan helai tuipui kama wa thlen lai chuan Rohingya ral tlan te hi
UNHCR chuan Indonesia in pum khatna le in rep alan tir chu thillom om tak le pak om tak ani thu asoya heng thil thatak hi he biala ram dang te poin an chum zum ve that thu asoi bok ani amai ro chu fedi chuan longa chuang te chu son an ni lo chuan tuipui nor kir le an ni tur thu asoi ni keini liming lia cheng te hian rat tlan te hetian ron thleng hi kan du lo tak zatani ti na asoi ni anin saseng na tur hun kan pek chunga anin thir fe hlim lo ni chuan rohingya rat tlan te hi an longa kan roi kir leang ti na asoi ni heti lai hian rat tlan te hi police ten line sen chunga khongin tuipui kama an khalkhom lai mu tur thla ka om nual boka security force le 12 chung mi da chu an chevela an ding khom bokani